Nemam tu zaleta za taj skok. Da. Ujeve. Bok ekipa, dobro došli u novi YouTube video. Evo danas premijerno vlogam iz auta. To je isto nešto novo. Uglavnom vozim se prema Koprivnici, dogovorio sam se s jednim kolegom s faksa da ćemo se malo tamo provozat. Uglavnom Petar se isto bavi brdskim biciklizmom, vozi manje više XC. Pa smo se malo dogovorili da ćemo se malo provozat, pogledat stazu, jer kod njih sad u Koprivnici bude, mislim da krajem 8. ili početkom 9. mjeseca isto jedan MTB maraton koji bih htio otići odvozit. Tako da nikad nije loše pogledat prije stazu gdje je kakav zanimljiv spust ili gdje treba pritisnuti na usponu. Ništa ekipa, uživajte u ostatku videa, uskoro se vidimo na stazi i svi koji još niste subscribe-ajte na kanal, podržite rast kanala, ako vam se sviđa ovakav content stisnite like i vidimo se u sljedećem videu i sad na stazi. Peace out, bok! Ovo je tu više staza za trčanje, ali ajde. Aha. Ovo mi otići na ovu travu. Dole ti onaj drop, malo jači je sad i vilicu. Aha. To se najel na brzinu poslije posla, tako mi teško. Ja se nisam pa mi je teško. A sad je samo uspon. A ove utrke ideš još i to? Slabo. Slabo, a? Trebalo biti ovo. A prije sam išao. Učimo sad jedan dio gdje mi često padamo. Aha. Koji budu u zaku. Aha. Zbog ovoga. Tu vjerujem da je veselje po blatu, mokrome. Aha. Mala pauza. Ujeve. A sam prević do pelalce. U nisku dole. Aha. Ono sad ne padne. Dobro.
Aha. Ne poznam još ti skazu ni ja tako. Ako hoćeš, ovdje tu ravno, imaš korinje, ja ti je skok dole. Nemam tu zaleta za taj skok. Da. Znaš kaj najbolje? Dječko koji ima kraj tijela, sutra reći da korinje ovdje na skok i skočka. Nema brzine dosta preko ovog korinja gore, teško mi je tu nekako nabrat brzinu. Možda da, nemam pojma, možda da se prije skroz zaletiš ko sumanut, onda jedino. Da, dole, malo je. Aha. Evo tu vidio, gore ovak. Aj, fuck. Vjerojatno se povodilo ovaj dio. Vidio su velike. Aha. Preširok volan. Hoćeš biti prije nego me ježi ili ja? No ne ide sam ti. Ne znam još dovoljno. Jedan put sam išao. Samo nemaš na kraj kola. Bomba. Sad to možeš družiti koma.
Znači, bila je još lufta 100% za jedno 5-6 sekundi. Ali sam sad bolje pogledao putanju nego onaj put prvi put. Jer pogledaš putanju imaš one dva jaka zavoja koji te tjeraju van. Je. I onda ako odeš njih krivo, gubiš sve. To sam ja malo me odneslo. A sam malo više kočil, možda neka je trebalo. Još ne znam baš. Nemaš feeling, ono, koliko ga moraš bacit, koliko ne. Pa neću riskirat, baš bi se ne dao prosuti. Hvala Bogu. Ja sam ipak njega sad malo probrat stisnut. Čvrke je označena i staza panterina, ali neću ju pula. Evo, za kraj sam vam stavio luskom. Klasika. Aj.